Peekaboo! 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 Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adikya. Wah, kakak mempunyai tas karakter teman-teman. Kira-kira tasnya akan berubah jadi badut apa ya teman-teman? Sebelum memulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go. Nice. Oh my God! Wow! Cuma digeleng-geleng, enak-enak cuma digeleng-geleng. Halo teman-teman, terima kasih sudah membantu aku mencari tas karakter untuk mereka teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.